Yes, hear me them. Me pa and ye kwa sorry ba na ama mu ne banku o. Ti me cameraman no. O jire train na o pese e point am no kodi ne banku. Enye ono a kejuwa na kasa ne Erica Sedu Bwedi. Ya ma wonyina kwa aba. Yes, na e feeda boja ochina AFCON shaste obi man so. Ivory Coast ye fa chire ya ne edu. Ti me wi anu masim. Enche medu me fa for me mfa soro. Medu sisi ade ara. Ye ka AFCON won sebo no na nra me de brown ma hu sane ewura mu triumphant entry. Te say no Jesse e de kombo so e se me de brown na hu obi ade obehe. E bi de anye. Me Jesse aso omo ko fum. Host Nation, Ivory Coast, come on. Come on, pa. We Ivory Coast for Cote d'Ivoire, we host international. Mama Husani, I want to say Messia Coast, near bad. Me go Tanzania for so there. I say Brazil. F. I feel there. And you go near Kodio. Near bad. Let's my best shamunti. Yeah, share. Diego. Hey, Nidino, no. Tanzania for no. Akwendi ehu se esukro bia ne din ton Tanzania for no din ehu pa kwa ba kun din e bae no de bagana kasa mu enye now yankoi Senegal for so do dey see dim say Senegal for dia Sadio Mane o man shada answer some bibia from the last AFCON e koye no ase ne kon no na jage ne zoma kamie mu kakra nti Senegal aba oye so ti Sadio Mane o ware ye nche nti tum say why fresh pan and dia so we omo defending champions omo na dey trophy ne ba me hwese we be dia film nsam ana so be nyem film ana normally defending champion no ada so on qualify ma ana so ba obegu ni honi mase tie hwese o betime Egypt for na no mutime ye ne back to back but 50 horo je a oba bie mu a obegu honi mase se poto ne dia na ye ko Nigeria amo Naija for the ana omo jesim bia na efe omo na ne kama pa we say Cantos no ne ye gombo kama efe aba osimemo hey am go chiri so de ne waji mo do Nigeria for mo jesi no nya bad home no ayi ni ba ko white and something near there Nigeria comment ça va Nigeria for so no now if you na copy mo Algeria so momo countries ne bi e bom din so mo bai on bet ma budget Algeria for so na mo de green white so mane ho baba the man Andre, Kemo, Zigiri, Andiria, Putubu. Yes, that is the son of the maestro. Yes, who is your father? This is the son of the maestro. And I want to say, yes, Semenyo, Soa, Salisu, Shali, Yaja Capo. You just near Fato Biadi. Come up, I do the Sutum, and we just see him. You're quite jabba. Who did you? So 1, 2, 3. My boys, some of you guys. Yes, I'm mama be juma no say na ko hwe abo. Come out, Andre. Tell say na papa mu so dey say change. Enwini say ma bi nkura. Aba. Chama so don sere o. Omudu ya ketefu edi ase hia na wamu na. Jo. Oh, dabi. Ti ye fi ona ye ko se ne amesefo fro esiete anokoko pie mu e wo match back na e baso e wo third division mu e wo Italy. Ye bobo ni bi ne so papa bi atiesi park ne so. Okonya say goalkeeper no ene ne ba e ko crash mu nti o tip stance dim ene hye say goalkeeper na ma ne ba anwi ni enti kwan bia so no ne buafu ye pata papa bi ti just goalkeeper no je no obi di kuma papa na so na sugom hey pese wa kuma nye just ko ma ba ne hye ti wa ma ne ba na hye nti ne buafu ne ba ne birthday enti ko hye go ama birthday na ende say wa twro happy birthday to me asha na tare na se ti ko share na wa ro goalkeeper no ball back wa amana se wa chinti urubuafu hanga e be na hanga anger management e be Ghana Messi Sadio Mane kada Messi Sadio Mane na Messi na soro na oh my god I'm blushing oh my god so 18 years pe first time come back to school this wa kwa jini di wo school ho Sadio Mane any teacher for no be amfeli no Sadio Mane wa yama Senegal for no we lecturer now man yere school apam nyina agene school asisi school asisi niam wo ko Sadio he said you no be president bi school mo ti ma nyina so na me fancy da me nyam fama me sister fia man kwa atamakro say fia sa ko ne krom agyayo one yi ni krom star
odu ha jejeje ontua lor fe totro fogna free kejuana kasa ne Erica Sedu bwere